जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कैसे प्रेस खान थांग दङ दा जतरना हामबाय तो प्रेस मीडिया रङ जिन लोगि दङ जिन YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिन सार सुरज देवबर्मा एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गना प्रस्पित देवबर्मा एक्टिंग जनरल सेक्रेटारि ताकुक जेम्स देवबर्मा आं स्वयं एक्टिंग GS लेमन देवबर्मा फाइटिंग का जों दिनै जे प्रेस मीट नि जे मुलुगखा जों साइमनो मिया 4 सेप्टेम्बर 2024 जोंनि एनुअल टी दा एटीएफ नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कैसा एकॉर्ड साइन खायलेका आपनो तै जों दिनै कैसा प्रेस मीट खाय थांनाय दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिंग खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर सुरज देवबर्मा हमबाय सिनि जतो मीडिया नि खाता हम ता हक्ते बुक सनो दिनै अर समय बाक्सा सिनि दिनै अफ पक्थुम जे प्रेस मीडिया बिसिं दिन जतन फाइमाना नन पिला पेलेन पाइले हमबाय थाइजिं नर जतन खना का सिनि दिनै विशेष खाय सिनि दिनै प्रेस मीट नर जतन नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एकॉर्ड इंगै एटीएफ ते एनएलएफ ति बिसिं ति कायसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एकॉर्ड लायमानि दै बरक सिनि ताबु जेबस कांगो सिनि तिप्रासानि मानथाय सकथाय बेबांनो जे पैकेज टु बि फाइमानि बिसिं ति जे सिनि तामनि बागै दिनि अ बिसास खायै बरक दिनि आसक बिसि कोदमा 35 इयर्स 35 बছर हा याकरै तिप्रासा yok samargani बागै बरक दिनि आज हाल सपाय बरमिया एकॉर्ड साइन लेमन सुमुखा तेबो सुमुखा सिनि बुबाग्रा आजागा दंगु सिनि बुबाग्रा सब समय न सुनो सावो थानसानि लामानि बिसिंतै तिप्रासा थानसा कायसा दंगानि बिसिंतै ते बाहायके जों जतन थानसा कायसा बाक्सान खांकेसे सिनि तिप्रासानि मुंसे मुंसे जों आदाय खायमोन दिनि गोबांमा बर'र दिनि बसिनि थानसानि आइडियोलॉजी फाइमिलियार गोबांमा दङै दङ जतन जाइन जाइन हामजाक्ति दङै दङर जों नुगै फायो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेव दाबो बुबाग्रा एभ्री स्टेप बेबाग जागानो या कलम बाके जतन न लगी सबै दङ हाइसि आबन बे आं नरनो कोइनाय नर जतन सिनि अ आम हाय एकॉर्ड थं सिनि गोबां मानथाय सकथाय थं तै नर जतन नुगै दङ सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम बिशर मानिका बहादुर सिनि होम सेक्रेटारि सिनि गोविंद मोहन बाय मालायमानि दिनि बर जे मालायजा तै बन्दु खाननर आईबी डायरेक्टर सिनि तपन डेका तै बन्दु खाननर होम मिनिस्टर नि एडवाइजर सिनि एके मिश्रा आम हेके बर जतन मालाय सिनि जे बुइ गोबांमा साइथनाय सिन लाइ थांनानै कगो सिनि जे तिप्रासा एकॉर्ड साइनिंग मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै तिप्रा मथानि बिसिंतै जे एकॉर्ड साइनिंग मानि तै आबो बेलायनो पॉजिटिव थांगै दङ न के उतावाना दि कुनो वाना निको करी बुइ गोबांमा सानाय बर साइनो दङ एकॉर्ड ने आकाजन आकाइन दङ एकॉर्ड सिमि साइन खाइ दङ किन्तु कुनो इमप्लिमेंट इंडिया तेबो नर जतन नुगनाय सिनि 125 अमेंडमेंट बिल जे बुबाग्रा सनो कग्रमानि आं आसनो सानानै मुसुंगो आनि जद खाखा ताहुकते बुक सनो बुबाग्रा जे सनो कग्रमानि आबो कुनो दिन थकाइनि बाय आं ननो सान आबो कुनो थकाइनि बागै बसनो कग्रिया बुबाग्रा अर सिनि तिप्रासा जाति बाय सिनि तिप्रासा तंग कसम तंगै लुकुरंनो तयै बकुनो दिन फन पॉलिटिकल माइलेज पॉलिटिकल गेम थांनानै बाय फाया आबोनो बैनो जों YTF रक सब समय बुबाग्रानि बिसिंतै जों बसकाङै आप्रि sei दंगो YTF नि जे तांबतां बुबाग्रानि बिसिंतै जे दागि जामनि जों बेबां ताङै जक्तम आं सानानि बुसुं जे एकॉर्ड जे साइनिंग मानि सिनि तिप्रासा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल तै सिनि एनएलएफ ति एटीएफ एकॉर्ड नतिबो इम्प्लीमेंटेशन अंगनाय जारा इम्प्लीमेंटेशन अंगमाया नै तंगैरो नों निजिनि दफाना नों सकुमुल दंना आं आबो सानानि बुसुं देबो आं कोइनाय सिनि ताकुक जेम्स सिनि जनरल सेक्रेटारि न बहुत तकिसा सिनि प्रेस ब्रीफिंग खायनानि बागै बेलायनो हामबाय निना क्वेश्चन सोमनि बागै सिनायदि गोबांमा बरक सिनि त्रिपुरा हास्तेव इंटरलोकेटर नि मुङै गोबांमा बुबाग्रानि बेङै लायखा एके मिस्टर बुबर फायनाय इंटरलोकेटर दियां थांगा इंटरलोकेटर नि मुङै गोबांमा तामसाने कक्सिल जामंसे जाखा but at the last moment interlocutor फायया आंगाबोनो सानाय जे दफानि जवानो पयतसया आ दफा साजो कमरि थांनाय implement नाय आबो नरक जाजोन जायजनि खावस मा दंनाय हिसि
implement bufurung nai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon i je bubagra boje tabuk je ekot sign khai tongmani abo hain ching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the Tiprasa be in one platform sini se daito sini Tiprasa ekot signing thinibo sing Tiprasa ro thancha ke tongi phunui man thangkai abo sini se datina implementation nai phiaba singnu bo sini Tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno weak ni wan so je Tiprasa ro je o ekot signing mani te Tiprasa ekot signing man te abon bene sini Tiprasa no singno muneyo haisi buni bosoni boro ro ke wana o je Tiprasa ekot signing thang kai Tiprasa ro tamung no Tiprasa ro debo kuchuk kai thangan nai phiaba je using Tiprasa hangai ro hangai Tiprasa ni bai ekot signing mani abon se singam muni lai haisi abon se baksa ba sa kola pata abu ki chunya nai no just wait khairi sin thakung thajing sai khana ga sin takuk James bo saka je Tiprasa ekot signing mani bagai je tabuk stakeholder already arja committee khama jaga bo already sin bubagra tongoi tong dialect choli nai abo already mention khajak tong and kawama jara sin Tiprasa ekot sign khapro bubagra ni signature mili ar honi ko sana boi baksa abno tei kawama biang ulta polta kok sane bu tong haisi je frunung nai o je ekot omukon khoroksa particular Tiprasa khoroksa jati to phani bagai simia omo entire Tiprasa ni bagai ekot sign khajak tongo amo implementation nai ni bakhaus nang poito masana haisi abon min nin do phani chobani project poito sai ha kai abo kuno dine success ni mania example sungjo to bebano sung bishas ni tiri sung ei je bobagra na poito ta bishas themene kai Tiprasa wo being a Tiprasa to tei ama hai ka ba hania bir man de kri haisi tawana di norok joton nugnai abo kethang tongkhang kangkai joton nugnai Tiprasa ekot implementation ng mani 125th amendment bill mani tai NLFT edit ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement ngai tai thajin sin takuk jem se sai kana mani kebang ma sini NLFT edit emoti bo sini kebo biya bui dofani borga biji Tiprasa ni dofani bororo ma haisi bor khaitam khainani bor dofana tam khaimani kebang ma just miao social media wo comment so kebang ma nu khaisi ang sanani muso ngamai khorosa takuk te bukuk songno bing Tiprasa no saksa wan suini borok Tiprasa no Tiprasa dofa mathanani bagai bor dofa no kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni raicho thangai machaya maniya yongkha thampui warjagi tongoi kya tong kesep tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai Tiprasa dofa no kujugoti sanani bagai am hai jaga ang sanani muso ani khata takuk te bukuk songno please sing khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tongmani yabolo sini haw kibil family sing borok no belai no sini je sini bai asake borok paite bosor borok je thangai tongmani sing borok no belai na hambai paifle amar nana tamninba borok kem ni bagaya borok gono borni personal benefit ni bai borar thangai tongya Tiprasa na kuchugot langai dofat sijarna bai se borok dinara silai ni chobo thangai ma tong haisi awang bagai se sungwa ka sathini ate kaisa lukong sung 250 koti man ka arang man pa aba kaya to bang ere kok samti isa lok sa amon banya sanai si 250 koti ni ko gya haisi tabu government bong no aba just a scheme hai boro je ase 35 bosor thangai tongoi kya 250 koti to joton kom siwa haisi in ju 250 crores be Tiprasa na tam muthang manai tam khai manai hina ambol bui ko ma sanai tong a 200 tam ni bagai sung 250 koti na sung na hangke Tiprasa united to hang ka ga sung 2050 koti point sung man ka ma haisi nothing is there sini sung thansa kri ni bagai sible tini aje 250 koti bor je asak thangai fight khai to mani bor no buto je relaxation mar na blena bor ni buto mawan tunai aro ko mama bor tini NLFT thangai bor simino package to be phele bor simi chana ni hamna ni bai wan chu le ni bui ko wan chu le na haisi so please am hai ego am hai bokol sung tonia woi sini Tiprasa dofani bagai jara samong khaini final no bor no sung as a legendary ni sung wan chuna na haisi tinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra tinin dina bini bobo request khamani bisingte NLFT edit no request khamani bisingte sal bisik sila ni chobo khai bunya hawa tongosinai government of India by central government by talk chol mani yabolo tini bebano possibility thanga karon kaisana tong haisi thanchani bisingte
যদি না চবা খাইয়াকে আপনি কপ্লাই না হেসি কুবই বাই চবা খাইয়াকে আ কুবই না সাজা ননা ফিয়া না হেসি